Hai, selamat datang ke Prudential BSN Takaful. Ni office SS tingkat 15 dekat Mercu Maybank ICT. Jom kita tengok. So boleh tengok view dari bawah you tahu. So you yang suka nak healing, sini pun boleh. Cari ilham, nak set appointment. Okay dah, jom kita pergi appointment. Ni facility lah. You nak rehat, nak chit-chat ke, nak bawa klien datang appointment dekat sini pun boleh. No problem. Kita ada banyak tempat nak duduk, makan nasi lemak pagi-pagi, minum kopi. Sebab kita pun ada mesin kopi kat sini. Sini sebenarnya best juga ni. Even kadang-kadang family pun boleh bawa datang sini. So kita pun ada TV besar kat sini, nak buat presentation ke, training ke. Kita pun ada kawin, mesin kopi, lengkap lah. And then toilet kita kat sini, cantik kan? Kita pun ada training room. Kita ada 2 training room kat sini. Ini barulah office SS. So kita datang office 3 kali seminggu untuk morning meeting. So siapa jadi agent nanti pun sama juga. Kat sini kita punya office. Okay, so inilah kita punya fighting room, meeting room, war room, boiler room. Semua dekat sini. Meeting 3 kali seminggu. Are you the one? Yes, you are. Kalau you tahu you adalah orangnya ataupun you tak tahu adakah you orangnya, hubungi saya. Klik dekat link di bio. Kita akan bantu anda sampai jadi.